Hello guys, welcome back to my another vlog. Adu kuirabagi matungdani ngasi aigi vlog se amuga ina purise kaigino ide akha koina video semba khotpa sising sangdare haitare ko thabak khara leina ado ngasi khoi lai khuram jatkani ai do ina ba kamakhya khoirmba mamang da joina vlog ama ado la sidi hadi Ising ako piraga kamakhya khoirmba tadi starting da joina khoirmba se khoirmba masang amdana ngasi koina la thengare ticket phone se tai da ta ju la line do chichegi macha je hauna sana le line chi ka lenga ngai ba oina do khoi mamangi line sing je hana thagrane ba do moi sing do tha loire hauji akhoi gi line je tharani do lora mathang da mo sonda phamnari mi sing do adu sing do mo tha de do akhoi line je jik thana chatna do manung da khoiram na kholam na lae ado habidi manung da video to we lau leitabani na utpangam dare to hauji thole kyam haidi mamon ji ju nungai bana fajasu fajabana ngasidi ai mamon je ngasidi jam harawra ba manung dana nahangai di ai la su khoiramba phangde ba manung dana do ngasidi phange do khoina makhada thengu leiya ba do puki amada do yengba lai ne ba kumdana hauji lai si nungsa sabani na phajan ware ngasi nume chiti nungsa ju khusamani dugai haidi chingi makhada hai tare ko do maina siri de kumma lakpani na phajana ware mi jing kai kai no pijana ramya ba do akhoi gi su lai ni do hauji akhoi su pija dai tawre marak ta masagi sound dum lani dugai marak tana voice over oina tawre kaina dipuna maksu nungsa sabani na idum ngangaga lakpado namdrabani na dona voice over oina tawre to anamba ko mayam aina video thangatri ko khaji kharang mi subscribe tawbado ko akhoi nau na YouTube hanga yengbani na ko nuti gi account do changa yeng ni ngasi subscribe hengala ba nuti gi wathana he leram do jing lo atai su hen tan na do gi aina video thangat tamne ba tan ba maja gore to loiraga aina imon da khalli ba ko 331 oiradi ai video ama upload tawge haina to ngasi di changaga yenguda 332 oi leram do ani khangmi ngasi subscribe torokpa mi ani se jamna nungsi ai mamon je harawre to hojik tei dinuti gi thangat ngam gadra yenge natraga week ta thangat ngam gadra ina yenge nungti gi di thajadre haija bewari tani do mayam mayai sigang jinga oina hairage mayam ai gi video sing asin fast yengbo rasu subscribe to biro like to biro comment to biro share to biro kai gino haidi ai heta loram dai da hai bado kau thokhi aba dona mayai do oina haire ngasi myam the thengu ma pham le o ma gi mathakta phajatra mayam nga macha singse sisingje khangba mi le di comment ta hai ro se nga singje mi cha bro aina cha ba ja ba nga ro aina ai di khangde ba ko do gi hangin ado se lei thadaram ba ji ga thengu ma gi ma ko se ong kyam phajana changna hukchan ba do maina male khutsa o mani mayam thengu se hai bi ko to pai ba theng ba su ki na edi tap na tawra theng ai makhuchina adu di utpangam dare nga macha di haini ngai lete mayam mai ama lehori nga macha dei thengu macha su mayam leire hauchik khoiram na lore warani hauchik sini kakhat ba se warani
Thì này hꯧji khale yeng na khona loina lai do ware da video se voice over oina to balagi ni marak ta tu lo daga ai kwa handak ka ahum laksu banya ba do ahum laksu ba se handak na first time manungi lai do lai khoram ba phangai atopa sing di first lak pa di khangda bani na ne kwa pandit amana pusal la changya ba changaga mapan dagi lai yang khakta khoiram laga thadore ba koi khangda bani na first ni ne ko lugai mathang da mo amuka lai laga mandir gi haidi amobasi mela do aduga lai ne ba ko lak pa duga gate mapan jawraga gate thingjan gare lugai lak phang dare lugai handak na ahum lak suba khoirame Lumina di hai ne ba ko abadi Nina di hai ne ba paisa pi tho lai khorme na akhoi ngasi mi ahum gi lising ahum ne ba ando du jamwa na laga paisa du di pidana gi adu di khoiramba phangaro ba adu gi paisa pi tho go so khang lap na lak pani nai na khoirami ne ba su jamwa hari se thengu ama khada lai ba khi ama da do thengu do yeng ba chaloi ne ba do sat pada di du jam wa de halak pada di wa na lo aiga chichega nupan baga khoiram lai ne ba khoi ahum ndo wana khoiram phangi ahum lakta lai na jingjan na hoji khoirum chalani mire ndakti harawre pura finally oina lai do sok phangi ba yam ningba thungbani lao kamakhya mandir da photo kap tira to hoji miyam lai su khoiramaga lai thengu su yeng na lai do mapan ni dukan cha ni katang video lore nya phaja poti miyam joli ado khoi di ama bo leraktre dum lai khoiramaga thokle do khoi hoji kumdare jum jatto gi lai do jum jatto gi lak pa da ko khoi mi khara haidi mayam haidi lai gi hairup chabai gi pham kholwai nam kaino tawna leirame ba duga khoi su law ngasi la bani na hairup su chaba oina mi mayam kausan bani na khoi su oina charaga chasi aina do sigai je phamme sigai je phammaga mi loi thallaga tukon piri ne ba do se tukon je piri e se puraga lai hoji hairup pijaba mafam duga chalani hairup pijai do sigai je chang doi ne ba to gai changaga line patiraga hairup se lore sangom khiri ga khechiri ga papor ga duloraga alu thongba soyabin ga ase pijai ba to lai gi hairup ni na ha ubna lore ai kamaina chai yong me camera ju ulta oina paile me ai khu khangam dare ba to isu mate khatang lore ni dum hap challe हाव बना खिचड़ी से लाएगी है रूप से दो हंदकती है को मैं फज्जन लाई खोरमे लाई सु पूरा फज्जन खोरमे लाएगी है रूप फाव चा फंगे हंदकी केनो से दो ऐना निंगम बसे थुंगदी फरनी ऐना खले दो मयाम सु चानरी दो ngasi gidi miyam siga loisal lage